hatagan ti kag kwarta karon ay palit kag tsinelas nimo, sapatos nya gamit nimo sa eskwelahan nimo ha. So nako ihatag sa imo ha karon. Di ara kamot nimo be. 1 2 3 4 500 4,500. So mao na dong ha ang ako ang matabang sa imo ha nga ipalit na og bugas diha nya dugang lang pud og gamit nimo sa imong pag-eskwela nimo. Ay dong, unsa man imong handala dong? Chicharon kol. Ha? Chicharon. Chicharon? Oh. Asa man ka padulong? Barrio kol. Nagbagtas ra ka, uy kauban? Oh, wala ako kauban kolay. Sus, Muri Yusip. Nanuroy kag chicharon? Oh, Tagpila po nimo ang chicharon? tag 120 kol. Tag 120? Sus, ganang ikaw may gipasuroy ani asa man dai imong mama ug papa? Wala kolay, wala ko'y mama kol. Wala kay mama? Nya imong papa? Nag-inom kolay. Nag-inom-inom ra dito? Oh, Sus, Muri Yusip nya pila man mo magsuon? tulo kol. Nya ikaw may gipasuroy ani na unsa man taon nga klase nga amahanan na oy? Kulang man lagi kag isa ka tsinilas lagi. Putol lagi kol. Naputol imong isa ka tsinilas. Oh, Sis, Muri Yusip ning bataan ni uy kay bataa ba? Nya asa man ni kadaghan ba ani nga magbaktas asa makagikan? bukid lagi kol kay suro ko ng chicharon kay ron makapalit ng bugas. Nanuri kag chicharon kay para makapalit og bugas. Oh, Unsa man tawon na dapat ang imuhang amahan mismo ang mangitag diskarte og pamugas dili kay ikaw. ako merong pinakamagawangan do kol. Ikaw ang pinakamagulangan. Oh, Grabe po nga klase nga amahanan na oy. Abi kay ikaw ang pinakamagulangan. Ikaw mismo ang pasuroy ani no unsa man tawon nga klase nga amahanan na. Palantawar ako si mo chicharon bi. ulit ko na. Ha? Ulit ko na. Tagpila gani? Tag 120 kol. Tag 120 ang balot. Oh, May balot din ni dai, daghan na di ani no. So mao ni ang 120. oh, Nya nuroy lang jud ka ni aron makapalit ka og bugas oh. para mabuhi nimo ang imuhang mga manghod. Grabe luuya ni bataan ni oy. Talagsa ra nga inani nga klase nga bata ba nga siya mismo ang naningkamot aron makapalit og bugas. Nya ang iyang amahan ko no. Walay pakabana siya ba nya. Palahubog mo ding amahan ani dai luuya ni bataan ni oy. Sige ay kabala ka dong kay nakita na ko sa imuha nga ikaw mismo ang naningkamot para sa imong mga manghod aron makapalit ka og bugas. Tungod kay nakita na ko sa imuha dong sa imuhang kamaayo nimo ikaw mismo ang naningkamot aron makapalit ka og bugas. Hanuroy na lang kag chicharon aron mabuhi nimo ang imuhang mga manghod nimo. So karon dong akuan na lang ni kuhaon tanan dong para makauli na ka sa inyo ha aron makapalit na ka og bugas. Sige dong. Ay kabala ka dong. Kuhaon na lang ako ni tanan dong ha. So aron naapoy kuan ba nga sa imuhang panimalay nimo tungod kay naluoy ko sa imo ha. So atuan na lang ni tabangan kay perte yung luoy bata ba oh. Ang tawa ang iyahang tsinelas niya isa ra ka buok tinil so delikado kayo og matunog ka diri ba nga daghan bigtunok diri sa kalsada. Nya nagtiniil ra ka. So sige dong. Ayo ka bala ka kay swerte kay ka na naagian ka namo. So ang amo ang tuyo gyud nga gusto namo nga makatabang sama nimo mga bata nga pobre kaayo nga naningkamot. So dili ka pareha sa uban nga bata diya nga uban nga bata diya sa syudad nga nagsaligra sa ginikanan pero bilib ko sa imuha dong kay naningkamot jud ka wala nimo gipasagdan ang imuhang mga manghod nimo. Nya usa pa ikaw wala na kay inahan. Nya imong papa na lang ang nabilin. So ay kabala ka dong nako ihatag para sa imuha nga may na lang ni nga makatabang-tabang sa imuha. So naga-eskwela pa ka dong? Naga-eskwela pa ka? So unsay grade na nimo karon? Grade 4 ka? So sige dong. Hatagan ti kag kwarta karon ay palit kag tsinelas nimo, sapatos nya gamit nimo sa eskwelahan nimo ha. So nako ihatag sa imuha karon. Di ara kamot nimo be. 1 2 3 4 500 4,500. So mao na dong ha ang ako ang matabang sa imuha nga ipalit na og bugas diha nya dugang lang pud og gamit nimo sa imong pag-eskwela nimo. So dako akong kalipay pud dong
nakatabang ko sa imong sama nimo. So ay nagkahilak dong. So okay ra na dong, ay kabala ka dong kay Salamat kay Col. wala na problema sa kuha kay naluoy pag kaning bataan ni kay grabe. Sus, nakita na ko siya ang sitwasyon niya sa akong pagkabata na ako sa una, ngayon ani ko sa una ba. Di basta-basta na ani nga kahimtangan ni oy nga bata pa lang gani ha. Grade 4 pa, siya mismo ang nanginabuhi aron makatabang siya para sa iyang pamilya niya. Tungod wala iyang inahan, ang iyang amahan kay tungod sa iyang pagkapalahubog sa iyang amahan, siya mismo kay siya pinakamagulangan, siya mismo ang naningkamot aron mabuhi niya iyang mga manghod niya. So naluoy ko sa imuha dong. Ay kabala ka dong kay kana dong dako kay nagtabang dong. Okay ra na dong. Importante nga ang kana dugang nagsulod sa imong panimalay nimo. So kaning chicharon dong ako na lang ni dalon tanan. Salamat kay Col. Aron makauli ka sa inyo ha. So ug mangutana ang imong papa nimo ug asa ka gikan na ng kwarta ha. Ingna imong papa dong nga naluoy sa imuha. So gihatag na lang ng kwarta pantabang aron makapalit ka og konsumo ninyo sa inyong balay nimo nya mga gamit nimo sa eskwelahan. Ana dong, halag gamay ra kung matabang si imuha dong. Ang importante nakatabang pugo sa inyo ha. Sama nimo nga grabe ka lisod ang kapait nimo. So nya karon minainay na mi. Salamat kay Col. Sige amping ha. Amping. Sige. So mo to no. Minainay na ta kay grabe luuya bataa ba. So karon kani iyang chicharon kuha nin dalhon no kay ipakyaw na ko yung chicharon nya gitagaal lang po nako siya og pantabang sulod sa iyang pamilya niya kay grabe luuy kay bataa ba nanuri og chicharon. Talagsar nga batang inanaoy nga nanuri sa chicharon inani nya gikan siya dito sa bukid nya karon sama niya grabe dili kaya sa ko ang heart nako ba nga magtanaw ko sa usa ka bata nga inaana ang sitwasyon. Grabe di basta-basta. So mao na nga uban diya ang mga bata nga nagtanaw ni nga video ha. Unta nga pasalamat mo sa inyong ginikanan ug wala ninyo naagian sa ining bataan ni nga nanuri siya og chicharon. So mao na nga ug unsay tambag sa inyong ginikanan paminaw in taon mo. Kay lisod kaayo nga sama niya nga grabe kalisod iyang kahimtang niya. So pasalamat mo diya nga uban nga bata diya nga wala niya nagian ang iyang nagian karon. Unta padayon gyapon mo pagsuporta sa akong mga video mga mama og sir no aron daghan pa ta matabangan nga samay nato nga bata nga grabe kalisod og labi na sa mga pobre karon mga kabus diriya sa mga bukid mga mama og sir. So mao ni mga mama og sir dala nako ang chicharon sa bata. So dalon ako nagbalay kay may nalang ni nga mahatag-hatag pod nako dito sa akong mga silingan nako nga mapuslan pod ni mga mama og sir. So mao lang to mga mama og sir, minainay na may og pasiya ni mga mama sir, okay layo pa may og biyahe ani.